Sekolo seo se hlokago dinyakwa tša go ikgetha sa Kotisinkondo ka Soweto ke se sengwe sa dikolo tšeo di angwago gampe ke Kgaotšo ya kabo ya mohlagase. Kgaotšo ya kabo ya mohlagase e ama gampe le dithuto ka ge sekolo se sa šomiše dipuka e fela ditirelo tša online tšeo di tšewago ka e-books. Ye ke kgato yeo e sego ya tlwaelega ge mohlagase o kgaoga o emiša dilo ka moka tsi. Sa mathomo seo se dirwago ke barutiši ge mohlagase o boa ke go leka go kgoboketša mošomo o montši ka moo go ka kgonegago. Potšišo ke ya gore a e ka ba dikolo tšeo di senago di-generator di šoma bjang phareleng ye. For administration purposes, all our schools have computers. How are we going to receive data that we need for SABCs, which we use to report on the daily activities of schools, which we use for decision making, which we use for tracking the operation of schools? We rely on power for that to happen. Ge le dikolong tšeo di ikemego dithuto di tšwela pele bjalo ka setlwaedi ka ge go sena le kgaotšo ya mohlagase yeo e ba amago. We are close to about 100% of schools actually being able to have some form of generators. But the greatest impediment had been for many schools is the cost of trying to get solar panels and battery support. They're sitting in classrooms that already have a shortage of textbooks, of stationery, teaching capacity. Their classrooms are overcrowded. And so where there isn't power and energy, and they don't have access to meals, and teachers can't do any printing, it just really means that they get left behind. Ge go sena kholofelo ya gore kgaotšo ya kabo ya mohlagase e tla ba selo sa maloba bokamoso bja dithuto bo tla tšwela pele go ba le seswing.